دەم باش بۆدار و تەماشەوانên هێژا di bernameya Rojeva îro del gelbeme. Pêkanîna herêma Ewle li Rojhilatê Firatê Rojavayê Kurdistanê piştî biryara Serok Trumpa vekişîna hêzên Amerîka bi germî di Rojevê de ye. Amerîka û hêzên hevpeymanan jî parastina deverê û Kurdan wekî binemaya herêma Ewle dibînin. Herî dawî îro di medya cîhanî de ceh girt ku Amerîka ligin hin hevpeymanên xwe di NATO de dixwaze hêza parastina herêmê pêkbîne û berpirsek Pentagonê jî diyar kir ku li herêma Ewle ne Tirkiye ne jî Hesededê hebin. Ev yek wiha tê şirovekirin ku Amerîka dixwaze naberokek nû ya birêvebirin û parastina herêmê hebe. Ji aliyê xwe ve Tirkiye li diş her planek pêkanîna herêma Ewle bêyî kontrola xwe radiweste û eşkere jî diyar dike. Dixwaze penaberên Sûrî yên li Tirkiyeyê li herêma Ewle bi cih bike. Van mijarên giring ên Rojeva Kurdistanê herêmê û her wiha cîhanê jî em dê li gel mêvanên Rojevên îro ji Stenbolê cîgirê Serokê Îtilafê Ebdulbasit Hemo û ji Bexdayê nûnerê serbaziyê Iraqê di NATO û hevpeymaniya navdewletî te Lîwa Sebah Saleh Dostî bigirin dest û binirxînin. Di destpêkê de ez derbasî Stenbolê dibim silavkek Ebdulbasit. Her îro Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan anî ziman herêma Ewle divê dibin kontrola Tirkiye de were damezrandin. Gelo wekî îtilafê nêzîkahiya we li ser vê sekna Tirkiyeyê çi ye? Di pêşî de êvar baş bo te û temaşevanê hêjakek Cemal û ji bo mêhvanê te jî bi rastî ev piştî biryara Trump wek ku diyar kir her kes dixwaze dîtina xwe ecendê xwe li Bakurê Sûriyayê bibe serî. Bêguman Tirkiye dixwaze derbasî Bakurê Sûriyayê bi wek ew dixwaze lê baweriya me de Tirkiye nikare dema got Amerîka erê neke û hêzên navdewletî jî erê neke ne mumkin e her tiştê Tirkiye bê lê di heman demê de jî Tirkiye di rolavê giring e yek ji endamê NATOye yek jî coğrafî ya hundirê Bakurê Sûriyayê 800 kilometr bi Sûriyayê re Amerîka jî berbiçav distêne û Ewropa jî berbiçav vê meseleyê distêne lê ez bawerim hino danûstandin nêzîkî hev dibin wek çawa tê diyarkirin wek çêbûye jî gelek şanda Amerîkî wezîrê berevaniya Amerîka çû Washingtonê û Washington jî hatin vê derê gelek civîn hatin danîn û taybet jî gera Amerîka vê tariyê digel îtilafê de digel opozisyonê de digel gera herêmê û taybet jî derbaskirina wê li herêma Kurdistanê û rûniştina wê digel Encumena Kurdî û digel pêkhateyên dî jî helbet Amerîka dixwaze nêzîkbûnekê bixê navbera nerîna xwe û Tirkiyeyê de ez bawerim hinek zemînên baş hatina vegib taybet piştî İttifaqa Sûçî got ser neket nêzîkbûnek navbera Amerîka Tirkiyeyê de baştir bû û taybet jî rola welatên bi taybet Fransa û Brîtanya hêzê wayê leşkerî jî dixwazin bibînin lê ez bawerim Amerîka bê hevbendiya xwe bê hevalbendiya xwe bi taybet Yekîtiya Ewropa û dewletên NATO û Tirkiye ne mumkin e karibê vekişînê bi temamî bike û ez bawerim Amerîka hinekî dixwaze bike ensafil hilû û hino jî ew zemîn ava kirina û ez bawerim pêşerojê de wê gelek tifaq bên serî. Kek Ebdulbasit berî du rojan hin hozên Ereb li deverê civiyan ew hozên Ereb destnîşan kirine ku ew piştgiriya operasyona Tirkiyeyê beramberî Rojhilatê Firatê Rojavayê Kurdistanê dikin heta ew dikarin di operasyonekî wiha de amade jî bibin. Niha Serokê Îtilafê Ebdurrehman Mustafa bi xwe jî di wê civînê de amade bûye û destnîşan kiriye ku ew piştgiriya hozên Ereba dikin. Wekî cîgirê Serokê Îtilafê dîtina te çi ye? Yani nêzîkahiya Îtilafê di wê çerçeveyê de gelo çend rast e? Ez bawerim hinekî ez bêjim nebêjimema Kurd helwesta me hinekî neweke awa hêzên çawan êl û eşîrên Ereba got wek civînek ladar ket helbet ewana dixwazin bi awakî lê êmam dibînin Bakurê Sûriya herêmeke gelek pêhatî he pêkhata hene gereka bin sîwaneke navdewletî hêzên bi taybet xwedî rol karibin çareseriyeke giştî bêkirin bi taybet jî piştî civîna me digel برز جویل رایبورون وقتی دمال ائتلاف رونشته
ديار كر انه اف قال اتفاق هنا يعني هذه مساله بيجن هرمك ارام يعني نابجن هرمك عازل يعني حظر جوي وقت بعربي بيجن هردو الي اتفاق ونتبر يامدا بهور يامدا بشاره سريع عسكري نممكن باكوري سوريا بسركبه ودوی باشتیانا و خلق پیکاتین و هرمه بآواکی خواجهی ریبابریه که بکن پشتی بتایبت نمانا داعش و خلاص بونا داعش دوی او دوار سیاسی ده باکوره سوریا بسر بچک داری نممکنه گو چاره سری چه بیش بروی که اموک کرد دوینن اونو ریا چاره سری سیاسی و آشتیانا بدیالوگ اوای راست بچک و لشکری بهتر کین و نفرت نابرا پیکاتی دیده دارم بتایبت شرکی نابرا پیکاتی ما وقت ملت کرد وقال كرد وبيكاتي ديتر عربن يعني بيكاتي دي برغو كينا 8 سالات نابرا گو نظام چاندی و هنک هزندی چاندنا براسی دویب آواکی لشکری چاره سر نابیج بربه که او کسند گو دخوازند باوریام ده هنک جدابون و نریناما نوک هوا ده آلیه چاره سری سیاسی باکور سوریا و تایبت جی خصوصی که ما وقت گلی کرد وقت نتاوا کرد ام بر بچاو دستین برگو ام دخوازم دیالوگ آشتیه نبشر بیچاره و تجربه شر هنك اثبات كر جو فشل قاني وبهتر و ملت ما وخلق ما وبيكات ما باكور سوريا تباي او قلاني شر دينن بله كيك عبد الباسط از بردوام بكم نها بيرو باوريك هيكو امريكا هزندن ان هفيمانان دخوازن لسر عرده بروجي كي بيك بينن دوي بروجي ده انا كسا بري بريا خوسر بهفو دوره بكاربن سيستمكي نو بري بريا كي نو بفورمكي نو بردوام بكن اف بابت گلکی د مدیا جهانی د جیل سرتیرا وستاندن تيغو تنكو حن هفديتنين انا كسجد في چرچوي د لګل امریکا جو هزين هف پیمانان جی چبونه قالوا راستيا في كي چند بريز عبد الباسط حمو و نرخاندنا وكا انا كسجج برنامج كي وصار چاوايا كاك جمال ام دزانن ايرو رژیم بشار اسد اتفاق هيا امريكا نه له رژیم نه ایران نه روسيا پیش وکوي و چونا سوچيجي او سر انجام وجبين بسرنكت هلبت دائما وتمتم انجمانا كردي برپرسيارتي لدوزا قال كرد البرجوانديه قال كرد ميزانيا هلبت زمينه براتيه ويكريزيه هلبت باشا ليزباورم نجأ لي مدى تمتم انكسي تم خواستیه يعني وكا كريزيه كجبوني برجوانديه كرد جبرندوانديه بكاتين سوريا تبعي جو كاربن باشتيانه بكن براستي ابانا هنكي ام دبينن باشا لي باوريام دا او برسف نلباميا تم استراتيجي وسياسات وخندنا انا كسي باواكي اشيانا بحمو كسارا كاريبو دبلوماسيا راستو باش ببسري ليد باوريام دا بريا يك ريزيد في شرط ومرجع بين زمين بين اواكرن واز باورم داخيانيه انا كسي دا داخيانيه مدى تبعي زلال جو حتى هات غافين باش نهات نافيتن او تكلي ويك ريزيا قال كرد بانا كسي تم تكتيك هاتن داني تش اتفاقات هوكي دا يا هولير ياك هولير دو تم هاتن تكتيك بأنا كسر ليت أنا كسيتم بلكك عبد الباسط تمي فجر نباته از درباسي بغداد دبن سلاف بريز لواء صباح قباكو مرو سكنة تركيا سكنة أمريكا قريداي حرمة أو لا باكوري روجلاتي سوريا روجلاتی فراتی روجاوایی کردستانی دگری دست برز دوسکی دبینه که دو نرینین گلکی جدا شبودو هنه حتی هری داوی پومپیو وزیر دروی امریکای دست نشان کرد گر ترکیه اپراسیونه که برانبری روجاوایی کردستانی بکه دی باجی بده ایرو پنتاگون دیار کرد کو لویدر حرمک اولگر درست به ترکیه دورده دی جه نگره گرو هر دو هفت پیمان ناتو تركيا وامريكا قريداي هرمي قريداي هرما او لجي لسوريا جهبو دور كتنا بريك كاك جمال ريزو صلاف بوتو بو ميفاني عزيز كاك عبد الباسط مسألة ناتو وتركيا تركيا دو حق
تنيت هين القال ناتو دي اتفاق واشنطن يعني بجني بندي تشار وبندي بينج بندي تشار هكا مشكلة كبيد بو تركيا تركيا حق هاي كو داخاسي كومبوني كيف كانت المقر حلف الناتو بروي تهديدي يا دوي فقرة بينج بيجيت هكا ايكي تعديل تركيا كير دولة ديت حلف الناتو لازمة بشتفانيا تركيا بكن وكيدي تركيا وناتو شو علاقة القل في أرشية تركيا والقل سوريا نينن فقط أمريكا وتركيا نكا قالك علاقتهم قال في مشكلة كوان دفرك آرام بخنا المنطقة أن جيد أن بجني المنطقة الآمنة المنطقة الآمنة هم تشي نابتين هكا خلكي دفرا ويرا تش رول نبن يعني تركيا دفيت وين منطقة بشيكتن كو بس تركيا رول خوها بيتن تركيا سيطر المنطقة بكتن وكان بينا بيراخو القبرص يعني حديثة تركيا بخو يعني جزء كش بيست صديش قبرص واكر وكرا جمهورية كسي اعتراف بينا كيريا بجا ترسيا يعني دولتها هي كو تركيا نكوي تجربة قبرص الوي دفري تشيكاتينيا تركيا أما بأمريكا وب حتى حكومة مركزية يعني يا دمشق جي لازم الدورة كهبتن وكدي تشينا بيت أبدي بتاع اعتداء سر دفرة سوريا كيك سبحنا تركيا اندامي ناتو يلي لسر اردي قبا كو مروف بيوندين تركيا دانوستاندونين تركيا دي نرخينا تركيا دي روشا سوريا دا نزیکتری سیاستا موسکو و طهرانیه هر پیوندین گلکی نزیکتر لگل روسیا و ایرانی هنه هر سی ولاد گرانتوری آستانه نه يعني أفيك دقادة ناتو دل غورابي روباوريا و چاواتي نرخاندن گلو اف نزيكاهيا تركيا جاليه ناتو و دكاري وره پجراندن بريز دوسكي ببار هي مشكلة قالك مظنة اف دجنة تحويل تركيا برخي روسيا تشكو روسيا ايك شوا دجمنت ناتو يا دو استراتيجية ناتو يعني دو دجمنتين دجمنك الروشهلاتي او روسيا يا دجي يا يعني دفرت بجنة جنوب اوروبا او جماعة تيروريست و بجنة الهجرة الغير الشرعية فتركيا بشتي افريقيا جرتي واتفاقا اس 400 دي بتقلك يعني مشكلة كمظن الاحتمال هي او بطارية باتريوت ابي الرخيل غازي عنتاب قهرمان مارش يعني دي تقاطعنا بين في سيستمي وفي سيستمي وشند دولة يتناتو ابي تبرج القى روسيا نكا يعني علاقة نما يعني نما القى روسيا شكو سيستمي سلاحي وسيستمي بجنا الامن الاستراتيجي اوروبا الناتو يعني يخوني زيكي روسيا بكت امنا بيجين دي بتا دجمن بس دي بتا مشكله كجوره بو تركيا فبو تركيا از بيجم ريكا كنا باشا قرتي كو خوني زيكي روسيا بكتن كيك صباح الوها متخصص بزانب قالوا نزيكا هي عراقي قريدا حرما اولا شيا قالوا حرما اولا بيكانينا حرما اولا باكوري روجلاتي فراتي لروجاباي كردستاني لقل عراقي افغانستان دم بيك هاتنا غير اگاهداري لقل تهبن غيرنا نزيكا هي عراقي برامبري حرما اولا شيا نزيكي عراقي راسي ناتو بري في وقتي نأيكش بول قال جماعة بجن الائتلاف الدولي واجبي تنبو او طائرات اوكس او هابون هنداف تركيا فرينو بو استطلاعي بس بيشتي يعني 2008 بو جزء ائتلافي
وغايتها أنه مراقبة عثماني عراقي وسوريا بكن لأن بود تهديد أوروبا تيتش عراقي سوريا أو دولات بجنة شمال أفريقيا. كك صباح زي فجر ملايتن وهاز درباسي اسطنبول دبم كك عبد الباسط إيرو هاتراغ هندنغو بنتاغون دحرم أولاد ناوخازي نهزين تركيا نجي هزين حسد هبن اف یکن بیرو دیتنان در دخی حولیکو دکارن پیشمرگین روشی لویداری ورن بجیح کرن هن هیزین خوجهی ورن بجیح کرن دوی بابتی ده تو دانوستاندن گلانه کسی چی بونه تو آگاهدارین و هند و مجاری ده گر از شتور بگرم بلش خو او هر اینها گرا گرینگا براستی بریار امریکا وقت چوا برز جویل داد دیار کرن نه حسده در باس به و بمینه وقخا و نجی ترکیه در باس به دوی او هزین خوجهی ایگو پیکاتین و هرمه او ان ایگو رورا خبریزن و انجمان خوجهی بکن تایبت ما آنی روجاوی و آخافتن دگل جوی را دماه بارم انا کسیل کوبانی جی دگل شانده امریکی ویلیام روباک رونشتن و دگل ایرو دم شانده امریکی دیجه درونن ام آستا دولی دا وقت پیشمرگه روش دوی وگر خاکا خو و گهدان لیهایا و اريبونا كاج حمو آليا بچن هزين ناب دولتي وقت فرنسا و بريطانيا و ألمانيا جي چه أمريكا و چه تركيا و چه أوبوزيسيون براسي جي أو بيويستا إيرو وگرن دا گون رولا خبليزن وقت أسايشي هرمي جبرگو نها إيرو تفگرك چه دبي وقت مديار جي كر إنو اتفاقا نزيق چه دبن دنا برا امریکا و ترکیه و عربونا بریتانیا و فرانسا گو هزی خو ببینیم تایبت پشتی بریار امریکا هنکی تدیار کردن گو 200 حتی 400 کسی خو بیرن و برگه تنف داش بربه که امریکا گود ام ناوکشن نو گوهرتن د استراتژی تکتیک هيا گوهرتن تکتیک د استراتژی امریکی نه گوهرتن ام شر داعش و شر آزمان سوریه چه هلا عراق چه هلا اردن بکن و تایبت جی د اب هرمک آرام به اباکرو از باورم هنکی گرا وزیر دروا امریکا شانهوک دقل الميونخ تشل وارسو تشل دولتين هفايمان واشنطن هاتا گفتگو کرن از باورم انکی اريبونك هات يدانين برگو ممکنه امریکا ويفكشان لازم بيله او گهرتنگو خاص دیار بکه نه ترکیه در باس به و نجی حسده کاربه وقت خواب ببینید برای که از باورم پیش روزه ده پیوستی و پیدوی های گو پیشمرگ روزها و گرن و از باورم نزدیک ده او خاله هری گرنگا و امریکا جی ارید کش بر افیزاجی ابلشکر روز بر سیوانا یکیتیان تو بندیان دولتی ده هاتنا پرورده کرن و اواناجی گوری شرط و مرجع مرواتی و گاربن کاری خواب بکن و بدسپلین و کاری خواب بکن برای که از باورم ایرو پرسه هری اساسی دوی او کسینگو ایرو یک آلی لسر کردستان سوریا بهتر روجاوای کردستان گو قریبو تم سیطره کر اوانات ویر خواه گرن پیوستی هیا گو مالا کردی سر اساسا کی نتوی سر اساسا کی نجتمانی گو گل کرد ببه یک و حاضر کش بوی هرما که آرام گو ام بهورن وی هری سریج برگو بتایبت جی امریکا تکس کر نه امریکا نه ترکیه دخوازه و نه جی حسد دخوازه نه روسیا و نه ایران وگره جبر وندزانه جی ایرو دوسای عراق و سوریا ده گل امریکا یکا و از بهورم جی فشار هن الامریکا گو دخوازن دریا قاسم سلیمان را گو دخته و فشار برجواندی امریکا بک العراق و از باورم استراتیجی امریکی و یا ولات عرب گل وارسو هات آواکرن نزیکبونا عرب و اسرائیل قاربن هم بر ایران به وکشه چه سوریه چه ولایت عراق دمی از باورم او استراتیجی بجدی هات یدانی و امریکا جی فهم کر گو انو بریار آستانه و دیتنه آستانه نه حتی داوی و هر سری جبر که انجام سوچی نه انجام نین سرکفتی بو از باورم بهتر نزیک بو نابرا ترکیه و امریکا در نزیک بو و از باورم رولا امریکا اروپا جی باش دنابرا امریکا و ترکیه جی دلیزه جبرگو امریکا ولاتا کی ناتو نخوازن بکوی هم بیزا روسیا دخوازه ترکیه وکش
بكشني هم بيزاخوا الهمبري أمريكا بروجا أمريكا ودا كارب الصين وإيران بهاورا لي أزباورم أمريكا وروسيا جيهانا بريارنا قد قال تركيا يا أمريكا آراء ما بابكن أو تشتي قد نبرا روسيا وأمريكا جي قال لك خالا لسر سوريا سردرنا الهبن هكر برجواندي والجهة دي ترسي هبن كيك عبد الباسط يكش بابتين كو هري جرنج لروجباي كردستان جي لسرتيرا وستاندن وكي ما ترسيه كجيجبو هرما أولتي ديار كرن تركيا هرتي نزمان هرما أولا دوي بيكورا بن كنترولا تركيا دبي أو بنابرين كل تركيا ج 3 مليون زيادة تر بنابرين سوري كل تركيا ديف وام فيجرينا في هرما أولا قالوا الجورا بيرو باوريات اف بروجيات تركيا دقادا نابنه تبيدا دكاري قبول كرنكي بجراندنك بيني قالوا افيكنا خطريه كالسر ديموغرافيا روجافاي كردستاني حتى نخطريه كجبو قدنا بينا جلان بيكاتي عند افيك ببي بنجحكا الوزي و ناكوكي هل بت او تشتيقو تديار كر با قالك جارا طرس هيا تركيا تاني نكاري هريما آرام بالباكوري سوريا تاني بيسري دفي بقال أمريكا وأزباورو من دابشكرنا سوريا وك مناطق نفوذ الهفكرية يجبر وندزانن دما نا أمريكا نا تركيا ونا روسيا ونا إيران نكاري درباسي روجلاتي فراد بيجبر مناطق نفوذ أمريكي بامتيازة يعني يجبر كيجي تركيا يجي تزاني حتى على أمريكا حتى بارگه امریکی هن نکارن کسا کی ایریشی روجلاتی فراد بکه و به امریکا جی کس نکاری گاوا بابه جی تایبت و هو هاولدان روسیا و ایران بون دو ما شر دراز اوره دجی خواست نزیک ببن امریکا بمباران کر و از باورم استراتیجیه کا ابوری و زراعی وتقلك اساس زنجينا يعني روجلاتي فراد دماغو باكور سوريا بيچاره سركنا سياسي ازباورم بشرجي ويشر اساسا كي برغو حمو بيكاتي باكور سوريا سوريا آزاد جمهوريه باكور سوريا آزاد بشرجي وبهرن باشور سوريا وازباورم دنابرا اسرائيل وروسيا دا واردن او منطقه بارام كرن برغو حتى هاجس خازم ديار بكم ناكوكي غرينغانا دنابرا ايران وروسيا دي سرچا ودوي منطقه دا ايغو تماشا بك قال لك دجوار هنج برغو روسيا جي امر ايران دغاغاي بهواركي کو ایران هنکی روسیا نگلکی پشراس و درسته پیرا بهتر نزدیک منا روسیا و ترکیه هاتی دانی بله که عبد الباسط كك صباح من دخوس زويه كي بزانبم تي قوتن كو ناتو دي دفريده دكاري بيونديه لقل هيزكي لشكري كجولاتي عربي بيك ورا بيك بينا او يك جبوي حرمه او سوريا لروجلاتي سوريا لروجافاي كردستان جي بيك ورا حتى دقاده حرمي دل روجلاتا نافين دي جي بيك ورا و أفيك بنمايك لهمبري تكوشينا داعشي هون شاوادن أرخين كاك جمال بحثك هاي بجني ناتو يا عربة يعني ناتو يا عربة بسركاتيا السعودية وهزت مصرنا وشن دولة ديت عربية الأفريقيا يعني بارا بتر او هيز قالك باشترن هكا او منطقة آرامي ومبارية هاي دعم امريكا جي هاي ودعم ناتو جي هاي بو هيزت ناتو عربت بجنيه قيادة سعودية وجيش مصر وممكن يعني باكستاني القل او يعني او حلك درستها يوي منطقة بقرين شنكو هيزت تركيا يعني لمنطقة يعني منطقة بهمية نت مرغوب هندي هيزت يت عرب يا مصرش هميا ناتو مركزة كتشيكرت بجني استراتيجيك ساوث هاب يعني محور الاستراتيجي الجنوبي مركز قيادة العمليات المشتركة لنابولي الإيطالية يعني أو مركزية استخبارية يتشكلي بو بشتي داعش يعني هو مشروع كهيد بجني بروجكت ستابلتي يعني استقراري بين منطقة جنوب
الناتو أو مركزي استخباري أو نابولي شو لي أو تنسيق بكتن احتمالا مستقبلا قال ناتو يا عرب قوي دفري آرام كن. بله سپاس برز صباح دوسکی نونر سربازی عراقی هفپیمانیا ناتو هر وها هفپیمانیا نافنتوی ده گوش بغدایی تلگل مبوی زور سپاس برز عبدالباسط حمو جیگری سروکی هفپیمانیا اجتماعی و اپوزیسیون سوریه کوش استانبولی تلگل تماشاوان هیجا مهاتن داویا برنامه روژه و حتی برنامه یک دن روژه